Nalazimo se na obroncima Fruške gore iznad Bukovca gde se održava ATB trka. Sa nama je Peđa Marcikić koji će nam objasniti šta znači zapravo ATB trka. Pa ATB, mi smo to kao preveli planinski skateboard, je all terrain board, je daska za sve terene, a pošto smo kao morali kad smo registrovali klub da prevedemo, tako smo ga i registrovali kao planinski skateboard. To je nešto, kombinacija snowboarda i skate, znači snowboard koji ima točkove, tako izgleda, znači noge su u vezovima i spušta se niz padine do trka ili skače. Od kada datira ovaj sport? Pa taj sport je počeo početkom u stvari, 90-ih, a krajem 90-ih se malo već proširio na sve zemlje, zapadne Evrope i američkog kontinenta, a kod nas je stigao 2003. godine. Kad se održala prva trka kod nas? Pa pošto radim u osnovnoj školi Vuka Radić, ja sam neku deci malo učio osnovama vožnje, onda smo pravili neke dečje trke početničke, a onda smo to krenuli malo sve ozbiljnije i onda smo pre 3 godine imali svoju prvu trku u Bešenovačkom Prnjavoru, tamo smo imali stazu gde smo 2 godine tamo se trkali, i sad ovde smo se prebacili u Bukovac, to nam je sad već druga trka ovde na ovom terenu. Koje sve discipline postoje? Pa nešto slično kao je osnova, znači ima border cross, ovo što je sad danas, gdje se više takmičara trka u isto vreme do cilja i brže prolazi dalje. Ima freestyle gdje se takmiče u izvođenju trikova na skakovnicama. Ima big air gdje se isto što veći skokovi, najbolji trik se gleda. Ima i free ride gdje se čisto se voze niz padine, uživa se u vožnji i brtima. Uživat ćemo i mi, evo upravo počinje trka. Hvala. Trka se održala 12. septembra 2009. godine u organizaciji kluba Planinski skateboarding ATB Novi Sad. Ovo je 4. trka ove vrste u Srbiji. Na stazi dugoj 700 metara takmičili su se u brzini i umeću 16 takmičara iz Bugarske, Rumunije, Češke i Srbije. Tu su bili svi najbolji vozači iz tih zemalja koji iz meseca u mesec sve više napreduju. Trku su uveličali i radoznali gledaoci koji su se tu našli da proprate taj događaj. I njih smo pitali za utiske, a bilo ih je od najmlađih do najstarijih. Dobar dan, odakle vi dolazite i što vas je zainteresovalo da gledate ovu trku? Dolazim iz Petrovaradina, pa svi drugovi voze, samim tim vozio sam ja, mala povreda od kolena i samo gledao. Odakle dolaziš, kako se sviđa ova trka? Ja sam iz Beograda i trka fenomenalna, inače ja sam urednik jednog sajta ekstremnim sportovima, tako da ja ujedno i pomažem organizatorima, tako da sam ja više nego oduševljen trku, pošto znam koliko je teško organizovati ovakve stvari. Koliko često se organizuju trke u Srbiji? Iz ovog sporta? Pa vrlo retko, ovo je prvo onako zvaničnija ovde kod nas, pošto sad ovaj put je konačno osposobljena staza da bude na jednom finom nivou. Bilo je još 1-2 ranije, prethodne godine i godine pre te, čini mi se, ali na mnogo manjem nivou sa svega par takmičara, uglavnom domaći. Tako da sport je u razvoju, ovo je sad početak, tako da će vjerojatno biti sad sve bolje i bolje. Where you come from? Odakle dolaziš? Iz Rumunije. Kako ti se sviđa ova trka? Veoma je cool. Mislim da je ovo najbolja staza na kojoj sam ikad bila. Ja takođe vozim, ali sam povredila koleno, tako da nisam na stazi, samo fotografišem i ohrabrujem momke. Iako je padala kiša, to nije omelo učesnike u takmičenju, a uskoro ćemo saznati ko je pobednik. Na kraju došlo se i do pobednika, mada su svi bili složni oko toga da ovde nije bilo bitno pobediti, već dobro se zabaviti, družiti, razmijeniti iskustva sa međunarodnim istomišljenicima i promovisati ovaj sport. Neki od njih su zadobili povrede, ali su bili vrlo zadovoljni i srećni što su postali deo takmičenja.
What do you think about this race? Well, this race is the best race I ever had. Šta misliš o ovoj trci? Ovo je najbolja trka na kojoj sam bio i najbolja staza na kojoj sam vozio. Sve mi se sviđa. Čak i danas je malo padala kiša, ali sve je dobro. Šta ti je sa rukom? Slomio sam lakat na 2 skretanja pre kraja staze. Ali si ipak srećan? Da, srećan sam što sam na nogama i što sam imao divan dan. A to je jedino važno. Osvojio si 3. mesto i dolaziš iz Rumunije. Šta ti se najviše sviđa u ovom sportu? Takmičenje. Što je ovo sport zasnovan na fair playu, ovo je prijateljsko takmičenje, tako da uvažavam i takmičare također. Da li ti je ovo prvi put da si u Srbiji? Ne, 3. put. Mislim da smo učestvovali još na prvoj trci koja je bila organizovana u Srbiji. Eto, Peđa, završilo si takmičenje, da li si zadovoljan sa osvojenim drugim mjestom? Pa jesam. Tako sam se nečemu i nadao. Srebra medalja, najlepša od sve 3 medalje. Koliko je malo bilo vjerojatno prepostavljam razlika između prvog i drugog mjesta? Pa, bilo je pitanje ko će ući u prvu krivinu. Tako on je ušao prvi u prvu krivinu i to je odredilo trku. On je sve vrijeme vodio, a ga nisam uspio stići do samog kraja. Da li je ova kiša odmogla vaše takmičenje? Pa nije, malo je usporila stazu, ali jedino što je oterala gledalci, znači nama ništa ne smije. Da li će se sljedeće godine organizovati? Naravno, sa više takmičenja. Slobodane, ti si pobjednik ovog takmičenja, čestitam. Da li si se nadao pobjedi? Pa hvala, kao prvo, pa ne možeš se nikad nadati u pobjedu zato što je sport takav kakav idu 1-1 i guraju se, teško je sad tu baš očekivati neku pobjedu, ali eto, uvijek se čovjek nada, pa eto, 10, odlično. Kako ocenjuješ ovu trku? Trka je bila odlična, bilo je baš dobrih spusteva, dosta ljudi je bilo, ovo nam je sad prva zvanična i prezadovoljni sam kako su ljudi odazvali, malo nam je kiša poremetila na kraju, ali sve se završilo odlično, super. Da li ima često povreda u ovom sportu? Pa ima povreda, evo danas su nam se 2 povredila, 2 Rumuna se povredila, takav je sport, šta da radim. Ekstreman kao što je danas bilo ekstremno vreme, padala je kiša, vjerojatno sve to malo omelo. Pa da, ekstreman sport i povrede se rešavaju, ko nije spreman na to, taj ne može ni da vozi, tako da, eto. Vidimo se sljedeće godine. Tako je. Ura!